ebu ho a udwane wan kwose toilet so a empase na kwakose empase ana baby ho tum say ha de omo ha ho mehwe but posi ni anani abre no obeba be hwe empase akohwe ayi bathhouse ahwe ayi baby a wo so hwe bia enti Evans yey na ti say ojo nyame adom ojo asemu aba no asemu aba ojo asemu aba no minia wo de asemu asi no wo de dadwen de no de eho de wo ho na asemu asi wachi no hey ha wo de me ya na meka jabi de wo chena wunti ye beto aso hey asemu aba firi obo ase no ho asemu asi no na ene so ye wa woda hu be bia keka ko no hu ai wo de ya tete ho why e ma go tna oba na ya hwe na bibia ye fine but ene so ye wa woda nti we de team no say yeah wish you happy birthday me damu nyama se yeah damu nyama you know the watch bia no obi a woni mo number bia ma ne ho nya ha masa we ana mo yam ho se de mo peska no sana enchi na no enchi di birthday na unsusu sky but your mom ni Evans number no mo nchire bibia no pay masa kwa no tum na me kama sem me na me ka de on pa wi afa bre me why hey na some no wo kra me and also wa kra moda na ebom me susu wo kra me na kwa wo koi woni ba bia mo kọ na emom yasem tupan tia na dribe 12:47 mani ti ye na msa bom pae kakra na mde se nyankopon se awrade bi nuan ba bi okọ bia mani nkodro somdwem de okọ ye bia mani nwie paye no on sa me kamen se de aka ne se nyankopon ba be kamen sa no pemate wonkan mani age pa ejo nyami shaw em se sa pepe nra kra me sa fra obi ai se yese ko bio na de aka ye mpaibo na no kwasem ne se obewo ho na aposifo afro se ebo ahomachi no mienu a ibitu na mo bi na obusasa na mo be ni YouTube o se no de bikwa me polisi nya me kasa kra me nim enti bitu na mo bi sejon no kwasem ne se ebo be dumienu na ma sorry ene be donko aya ahomachi ene me no nuaba oda ene ye bom pai kakra se nyame mfa enkobra na isi mu no mienu ni nya ya gada wo eye police depot ha wo patase na chese briefing ahodo ebekoso na police penifo a omo finkan ebedi operation yani abeka commanders wo Asante region eye operation eye COP Dr. Saibu Gariba onu ye director general technical Ghana Police Service na face so director general legal COP Jamna Okuru Jamna omo eni penifo mu free enkan IGP ewo ne na mu pabwa share omo a omo ebedi operation we say eni na fe soldier force penifo a ahodo na sejon omo cheye mu miensa baako eye video na asojafo ni aposifo a omdo omko ho no enya sempeswa ena baako so eye oboasen potemo baako de me re feeding no be chame but me kaya me sababi ena fi baby ayen ko eye dadwen na ojon obekaya na no eye yawoda eye November 6 ena yenua Ibrahim Abubakar one eye yinuanom central phobia omososo wo multimedia na free channel 1 eno mo ka EPA ho na omo eye monitoring kakra wa Asante Mantem in fact o hwe China for ne Ghana for no bi omo bi stores a omo de omo se galamse ho nyema no beton omo ekototo omo stores mu na omo dru kroba ko e dadwen no sejon e ka fomena ho but eno yenwura mu wo bekwai eyo boase kwan so
nti otra Akokere junction ko nim kakra Dadwen ewo bekum so saa na yekodru ho no na abo akakra na abo no miensa na de kunu mo idin a obi ada Sir John come and see action bafokasa aposifo ni asojafo na the operation o me ni say aposifo no yidi anim na asojafo na bo mo chidom se ko base bia menteme ho ase bi ba anase bia resistance bi ba dia na asojafo no so abawre so saa pepepe na me ho operation no na room after room house after house ene obekaya emre bia yawu Yesu Kristo na ohina no wo kono so sabe no o se wate se yawo Jewfo hene etisa na eche dia enkura omu krum hu nyina yimku omo nanso so Yesu esanse no no ye bohye banti Nyankopon di ni ho afofie ta pepe na operation we say koye yura edan mu a bema oho ne yi na pie ti mema ne de sam ye ukọ Dadwen a menyi ni se bema bia oho se bema kora oho obeya kokora mema o Dadwen de o ma suo o nyina de o mo aba eye depo ahase na abranche ba ko a yura ne dem se John we de wonimu a eye chief wonimu a yura dem ho no se John na ne me koso no kre die anu de mintimi fa video ne ma bontin e ne private o se me no ya na kwa ne se kamera ni di o machi ti bi omugura ne mewura video ne de anu de o ye me den se John me fan to abontin because e yo bi ene ne do for na baby ana level na akwa na duru no ene se ne na me be ma ni gina so no a aputi for the fa akwa no na na kodu nkwa te kan say e ka che ne say oh na shebosa uti se na omo adru akiri akwa ne dem say that will be kapa na akwa no so ka ba say dia ba ne no tnae na akwa ne kasa ye sa ni bedru eye profiedu do afedi edru profiedu on se pray for so mu na ko te bi bo baby anu odru a aposifo so akwa ni mo no na o se o no be si aposifo no de o de se me ni Jonathan enam Jonathan so be o fe Jonathan so be ka bia ka ho o no be si aposifo no se akwa na sam no afedi o bia esre we ya re ko se ba no bia esre don ahomache pa din se minim baby se minim se ge no watwe ni mu ache na wanya no chese akwa no esi no so no nse hu no ye plan a no dem no wantum eti tema project for no bie for na se unua na da so ya chese nyema gosu gidi ai na yifi bia but sorry nyina no so nyina na de ni gina so me ko sejo me anka bejo ba kwa so nyina no gina so ni medura wonom ja no ya so no watwi so a no I dey ni no watwi so dia what you want Senyo ya ro huse mu bato ne mo ti ro kasa de midi wati a adia ye hu ne nene de senyo bia manfo be kasa bia me no but we de jo wa ha jo ubetia free jo ni me dance ni se jo de so po ntwanto so se ne hu ma pandi senyo uyi no to nchen ya mame fo no mu bi no mu so se da bi omo ma no de omo nim so omo nya hwe in fact ye di omo fi Dadwen ho benya no bia hu de waye obi abe so che so nim de waye enti you do ye pechi ye ba no na afia se man for start se omo ka se ana de si yenti bani nyina mu no se John approach for na soja for do ma bi pia ha se dia ka ne se but focus the face screen the we ni se omo separate omo yo omo target enti anya suppose for videos nipa bone for no omo to abo ani nyema ne meka oni no omo capture omo nyina examine omo be hwehwe omo anim na afi omo ka ho no omo ayi omo afim na afi emra no medi se John obekaye a omampani eba eye asante mantem wana no ada nsentro for ye ho abaso
oba men chef case what kan say ade na course wo Dadwen ne de ekwan bia so obekeka ne ho it the commander in chief of the Ghana Armed Forces so we do say on one operation and the Jan pennyfo ne lieutenant na so ababe yama no cause okay the focus and the swiftness of the operation and the way sifa call ya enima komu pa a soldier form by no say John on the buses by 3 and o mamu kasi bi ni nema so and nebe bi omu ready ye hwidiem for no so enche kwa no muso bi duru ye omu do bi duru hwidiem for so abai say omu makaye oboase kro na meka say escape me no omu na say ye share some so beba na fi empenifo be briefings no na fi so ye tini edi ye ni akire be o se edi nkire say John hwidiem ho Dadwen ho ne fa nipa mako wo ha ani eduonu 120 that is a chronom rantie nyina sa na meka tro say Kunimanti nasa the last man standing na eja no so eye adwuma timeme nyina ani ena no so ye fa no a no so ye de na be enti say John ye tie no Evans ani braba enti me ba o tani pa bi amodo ma ba ye hefa modo ma ba police depot ye ma ba police depot ni seta ma ye ba no na eye ebusuafo ne namfo ne adofo mo wo especially dedi ya ye che boyfriend free so yi the no bisa say ehefa na wo ko munyi da bia ye wo enti omutie akoma o metini aba because obi o ho a wono say ye fa ne say case kakra wan fa bi enti ye screening ni wi na say bi e ko ba say ne hu ni asem a na ya wa case ka bi na o de ne kofi isa John ade ba ko ne say ye nyina ye fa akonya suntu ye nwanum before on say da bi o mo ka say police for chiwa or to remain silent everything you say will be used against you in the court of law. Ye bano ni bi mo ke kan sem bi very damning. Edu kra na on kan ho bi. But soup no na fawo. O kasa biblia e ma posifo no etimi gina so e de bo kwa edu. Enti ye nuanom se dia soup efa wa. E wo so ye di kopim se oba bidu. Na bibi o na se won ti ase a obisa police. But say o kasa biblia en ye banam ranking bin kasa mo kasa. Iti body in the sorry kasi am say munye di ansa no madwen ba omo so say ye ni police for na take me na ye kasa yi so nti ano so ye educational we say in central for eduma in central for eduma no 3 elements ye mamamfo ehu die ekoso afi ye mamamfo nkyerɛkyerɛ na afi agye mamamfo ani ene ne nsani na no ye mamamfo information is aba say John aba education so me fan tato the no that's why it's any free ni girl you see and so yan kan in here entertainment waka and so no cre and intini nyina no na ye de amomo pepepe na enti what ye bebusa na enyim nsem sen me pese me busa enti after we na ye de o maba no nipa do a wo kan a make us kromo mema nyina bro ma sen de em so hene ne nana no ma aka ne bia o mbehwe akiri wo kromo na o ma nemo I see it is a man no ehwe akiri what next me say police from mama ya where the etwaso after some of them about police depot say John yeah ka say police for nyanka sai but with the experience any eka eno nche say e police for no na aka so ye hu ewo soup ni mu ne say me wo say police penny ba kwa ba nti yin say ba ko so abeka no omo eba ne say ya omo screen so me medical catcher say apolice for no omo ntu anamo keke omo tu anamo no no mu nyina so nti omo de omo information dada so omo hwehwe omo no mu ni momo so nti sisi omo be hwehwe omo mu na fi omo tase omo baako omo tase omo wi a afi omo ka chem se mo aka mo no de mo hu ni asem obi a fa ne nkudi nti saa pepepe na ye hu ni se ya anasi susu se ebeko bibi fufu bibi sia ye be meti for so eni ahwefo ate na ne asa ni abrante waka se obetimi ama obesi wo mu posifu se ne omu hwehwem na se okwa kwasem pa so ma hwehwem awie na won ka ho de ase ne posifu aha no bi aka de ntafo bi so no ye ho adwuma nti eya hadwen 87.9 Kumasi. Wow. Na ba ku bi na me busa se ne de oba me busa wa na ya hwe se de
I would say toilet be funded by MDF. Na ho nyina soja ni wurawura ne ade. Ada will be kaso obeja 9. Omen bibie ni ho a omu yifiri mu. Bibie ni ho a omu yifiri mu. No kura ni se na de odane kodum kura so kura ya te no. Na wa hwe toilet so. Enti o hwe toilet so kura no a se John ade be boto na omu afa. Sanse omu ni adaje. Enti be bia no omu fa. Enna me so me de o se me de akira be bia no me twa ba. Enti toilet no kura exclusive se John. Ba ko no exclusive but I know the se makasa no de enche e wo afidie so because sebi obini ne dofo asebodie but se John na me hu bi da. On man dress here. Now the box has the box has the boss pen and nation na se John ye mi se akwa no wo be ma o ye du anyan kwanta sana na yi na jo ejo akwa no wo be mi ni medura no afa akwa no Akoma FM 87 ye raw so Mempotamu raw no stress no on share roba na say now the moon say be e na na girlfriend e be ne girlfriend o se mi hu ne enye ne yire se na oba ne nshekawa be man so nshekawa oba no de o se kana obusa e na se John say o yire pa na woni ne wo ho a se se John 20 minutes wa di gina so e de enku police afa enjo obi say ade as ade a whole story no here pa say how we say said the original so che ne how unti ase say also to original so sa edro ase we die se John in na mema government mi nyan na obi aya chew se John ye chew kra na say ye ya say wo say ju die mum asem no kra timi jo no kwani die ni gina so sa 20 minutes se John ade wo ye ponko edro no afa na timi se bia na akra no so mi no mi na chepa nti se enu anajo na we ha wutwiye be 1 hour odi Mempotamu William Evansinkum ajo nsem me nsem de ageze atofem kra atofem one amosoma me said bia I could be a report atofem it bia no atofem aje me nsem ma atofem and Sir John latest ne say second deputy speaker un say ono na ne constituency ne call ye yeah ye say ono so ati asem no nti ono so ba in fact a branch no kra de o kan say obebo na mane nti se bia ono na nya fun bia friend de a former member of parliament yes Esiama okay on the side they put from the court so mo ye pa na o mo sign let's say ni hu nim dia ye they put from the court na court don say a branch there na ne be manager so sa no ono dia me say me penetrate sheet no Evans omo age no a range from omo ye John between 18 and 40 the one you wo mkra me 40 the one you wo mkra me 40 and I say late 30s me hu papa bi wo nti ma me wan 40 45 ko ma hu papa bi wo no so nyini yes na I was gama bia na wa video no na wa pegi ne na ya wo to bo no aha eno no ono akwa no me hu obi wo mo ya ase no ho ono omo meje di so wo oh okay because John krom ho when say operation also was strategically executed here and a very busy day for our central region try you enti wa dwen koso because Mr. President but all attention will be Jubilee Park enti ma o kuma wa dwen kura nkoso say bibisa betimi asi so it was a well calculated well planned swoop and approach for the soldier for ayeno yemo mabaso yes I'm telling you sir military so can military for can oh yes do you know say ya yeko no bia ni bia yeko apart from penny no not even a good number of the police knew where we were going. That's so fine. That's fine. Strategic. Nobody. I unse basia. Na man for 20 months me nka ho a year.
me ade we na me ni ha me kra na me ni ho me kra de no see na me we na wa ha saa de ne bi ebi nkɔ so ho so saa de no saa de na me ka no so wo ya akwada no na wo di bɔne ayɛ bi sɛ bia ya kyem saa no aya na wa tren sa me akwasi na ɔyɛ no ɔde sakobom me na me gyina ha me hwɛ no me mamfa me nsa nka bi saa de no odwan ya ti bi mame anti bi mama ma fe ne pa nyo no kwa ne ni akoto nyesa anka ni ma ni bi wa anka me kekan but you say mama de okokan obefra apichu na that's why basa on to DJ regional intina oh CPA na yi ni ma ni ma ni bi ha ma senza anyesa sejon eni ma de ne me hu ni me ene wo se me come so for ni ma me hu e wo mani sunde no so evansin John, me na meka enyo ohene na etu kwan anka na me kwan mfi me amahu so me ka me fi so for se me kwan mfi na anka yegu nsa mahu nyema wo mani so mahu yenwie in the next 3 minutes mahu me amahu de wo kan no say ebi wo ha wo kan already so ahwe a nana no kra be frew ntina wayi ho afiri mu a akra abante ne de na wa kan no na kan buza so koye no nipa mienu na nti yento aso na yenhwe na me amafo question obase for no so ba obase for no so bedru oh okay obase for no so bedru afia na omo escort na ba na afia so eye metro mass no so abedru a police forma na police car ba ko so count omo so bedru a omo so ede yi omo feet okay na afia omo so eye hu ni pa omo do omo buy but the camera question if you give me eye Dadwen pa na eye suspect me doso okay mini na me da say Evans anya assembly member no wa homa no so Daniel Apia Kubi on a Dadwen electoral area assembly member ntino me on the any tie ana wa na krumo also ko ba bia fe no aba mini